lada pimple no ya ki hostage lene ki brio pila kinam na po Israel penmat ya ding ga baklang kum jok perthen tenge Donald Trump ya kileno Hamas hadin ro job kum presiden masau penyau jengari mereka tom tang ngap ya ne kon mentau usnam presiden mutma jengari mereka barang sudah sajet bat unsa simti ya kam kum presiden hau ne usnam wan kata usnam arjar arpusan hau benai cinawari hak arpo taring Donald Trump mentah kenti hadin ro job ya ga suki presiden jengari mereka ka kentin lene ka message ka batinge nam taglena Hamas ka bolo berngam jaga batinge kata longba lada kilena Hamas kim pelatno ya hostage lene ya kibrio ka balkenam negeri Israel sapok Gaza lada kim pelat siapun simti mu kum presiden jengari mereka kamut kilena Hamas kinmat ya ding ga baklang ka ba kim pat Jumat menno bat ka ding ga baklang kum tujok bernem berngam tinge Donald Trump ya kilena Hamas nadu berai Oktober arjar arpulai akan nyutari kilena Hamas klarung jubor po Israel kila kinap ya kumba arspa san puingut kilena Israel bat kun topido ya kibreu po Amerika Germany bat dikato kan lagi we pat kiri sapo Gaza bat tang kendai punyungut na pedeng giti arspa san puingut kidang lagi pet lana kidang lagi nagti Hamas bat kumba lai pusan ngut pan kila siap peniap no lana klayap no hapo Gaza kata kalong katkum ka kubor ka patikna bal ai dik sipai IDF jangari Israel kumta hakane ginti marsen job ya kasuki presiden jangari Amerika Donald Trump persa ya Kamala Harris nagalyang ngajung ai ka message patinge ya lan Hamas bagi dewan pelai luno ya kitei ki hostage lane kumta gi brio bala sikinam naglan Hamas siapo Gaza bagi dewan pelai no sab un simti mau ya kakam kum presiden jangari Amerika hau ne usnam banwan kata hubana Januari usnam arjar arpusan utram mul ongba ki Hamas kenmat ya kajing sak terbom lane kajing sak kerwet ke bakim pat Jumat menoro umba pri hagan kajing thok bla thok tin paring kata bak ongba this responsibility will be hit harder than anybody has hit in the long and storied history of the United States of America kebumut ba karena kajing temu Donald Trump yang lena Hamas lagi pelat ya gitu hostage kata longba un ter mana un kuwet dapat tengah hadurata bagari US kampat juter yanoru nadu pas dang history jongkari mereka umta pigi Hamas berkat bano pat pelat no yakin ta kakentin berikut Donald Trump nagalyang Prime Minister Benjamin Netanyahu mulai kublai ya Donald Trump halor ga ne ga benta kajing berngam jugu ya dalam Hamas saat setang kumasi benai duna Donald Trump unsim no ya kam kum presiden jongari mereka kata ka arpo terik benai Januari arjar arpusan kum presiden besau punyo jongari mereka bat kum juro ulalong ru presiden ubasau pusan jongari Amerika hadin baru seremno hau jobidan tetang menenam tang ni video subscribe ya kan channel bepilap news ngau su ya kubor kublis bun